manina mun tuam gam tuam pana hi tunita kina thu ngai ding sangamulena wakwa mapeu ipanina athakina khatei mo ke kung ina diak kina tulai tak bang hile kol gam nyama gama hi covid 19 pen naset takina ka chi takangka ina mi tampi tak diak yang kong khopi bang ai hile ni khat atom pen mi zakyak mi zakwa kim ta bang kimudena hi manina hi covid hun sungina akwa koi pana om hi so tugian na ngai sangamulena autte covid 19 na panina pasianin kem chingta hen china ama sappe nina gen nomung to khitchang ina iba khat sim le ipai khat simina hi max thwa tang ning hi khutsil tang ding mi hon pel ding ama sappe nina anghan thon nom sang to khitchang ina tu ni ina ikip pestel talk series politics chi to ikipat king na dina iza tak ma professor pa hi hon piak thi na tung to ni na ituni ta kena hi concept and practice of federal system ni chi ithei adiak ina kol gambang ai nyama gambang ai hile hi thu to kisaina thu tampi tak abai sa kum giat kima kipan naset takina ki gen hina hi zong ina ithei nai lo tampi tak it sin lai ding tampi tak ma hi manina tuni ta kina thuman pha tampi tak za thei ding hi manina lungdam ma mang hi thu gen na teng camp po pen hi pastel talk Facebook page le hi YouTube channel panin jong ken thiringa to khichang ina hi thu ki kup na te pen audio file to podcast tu zo minute hi hun aman khit zo nai lang khit chang ina podcast hi Spotify zong ina SoundCloud tung panai zong ina pastel talk chi to zong leng to panina channel nam to panin jong audio file to kingai theiring hi chi gen noming to khichang ina hi pastel na sep na te thu gen na te abeisa thu gen na te hi tale thu ki kup na tuam te www.isdimima.org azong kizong kik trading to khichang ina tena again YouTube channel hitale podcast azong kizong kik trading hi chi thu masai na gen noming ina to ba na tunia hitanga ai te tunga ki federal to kisai theiwai thu tampi tak gaming sia pa professor pa to kisai na tang thu tom no me de hitanga ISDI tanu uthon khayena ngop son sakna ding nang yen sakna ding na ma sapen ina ma samni lungdam ma mai le ampi ina tuni ina iza ta iette le yang tan pi ma hi professor Suan to hiba hun pha khat aman hun man pha te hom ki kina eiteng to hiba ngena ki thukum ki khading ina hun pha hung pia hi manina nom hang lungdam ma ma hang chi ama saina ngen noming ina professor Suan pen amy scholar kitom ma to bana hi political science lian dong scholar kitom sem hi ta sele ama I achievement tampi tak omina to lakpanina them khat to kongen tengbek zonga hi longwa tampi tak lakpane them khat ei thungai ten chapte huai kasak le iette thi ding chi na angtan na to them khat ama achievement mo ama wal zona te them khat ongen moming ina professor Suan pen tulai takahi le ama professor Asep Komina Hyderabad University professor Asep Komina to political science department and department head dong tulai tak asem hi in ama pilna sin dalam pen hi Jawaharlal Nehru University mo India gam Delhi am to university panina master philosophy le doctor to nga hiaina to khichangina Banaras Hindu University Varanasi mo Myanmar gamla mi le ni dang tang thu sungai sin Varanasi ichi to tenga ama Banaras Hindu University zong sort pi tak semina tunile somle thumchang ina Fulbright Nehru postdoctoral research fellow ina University of Pennsylvania Philadelphia US to tenga postdoctoral fellow ina to tenga ama project zong hi federal to kisai ma aman ana sinle ana kan ma to ama to tenga ana pilna sin ana be labla hi in professor Suan pen tampi tak hi academic paper tampi tak so adina Indian Sociology Economic and Political Weekly Indian Review
Indian Political Administration chi to min thang hi peer review journal chi ma academic lama aki ende aki za tang ma journal academic journal te tampi ta jong lai atina to be tham lo na hi the Hindu the Indian Express chi te to te jong aman article hong a hong ni na ajelina to ki chang ina adang hi peer review journals academic journals tampi ta jong aman peer review wa ina tampi tak sem la ina to ta la ka amin thang dia ga hi ASEAN Ethnic Series chi hong ASEAN Journal of Political Science te hong jong ki helina in siapan tu ni hunong piak thei pen ama hun man pha ete ading in it sit lo ina apil na le hun man phang piak pen pestel tanu te tang le tu ni na ei athuza athungai di khem pe tang ina ken ivek pi tang ina siapa tunga lungnama ko ngom hing ina lungnama mai hui ba hun man phanong piak le na pil na te nang hopson lungnama maung lúc đó mà mấy lều thon khai thì nó tôi nói mà siapa ya Profesor Suan mà hun pe pani la ma gen ma Isaac kun ngak la ma hi chang ina mà Spain ina siapa kianga dot na to pan pani la I dot na pen to ki chang ina mun tom kam tom pan ina hi YouTube tung pan hi ta stele hi Facebook tung pan thung ngai qua mà biểu hiện đột nộp in này khác sen dân lệ hi Facebook comment hi ta lệ có message box pan này giống như đột na cái khác thì đừng tom na hi wrong ni man khít chăng như siapa tung đột na cái khác thì đừng hi chỉ na câu hi tiếng moderator tên ang đột sắc son đừng hiong chỉ ang ra sắc nomin ina tu na ama sa pen ina siapa hun pen ila ama sa pen ina ibul đột mà leng chỉ mấy nimet federalism federal ichi bang hipel ma hiam ina bangam te na hi federalism federal te lim zat zo hiam mete to khichang ina to ki zomina asot nai lo ina mi magam bangai hi le popular kik pen bang hiam chi le confederalism hina pai ale hi federalism le confederalism bang kilam dang hiam chi dot na to siapa kianga apan hini mete siapa hun peni le amasai na hitibanga hunpha hongpia Zomi PESTEL tok tanu te tunga lungnam thu kapuaka to tiangina hitibanga hunpha tamkum na hunpha inga thi manena gamla anaya hongai kiat sak tu lai ta ka life panina honget kiat saka hongai kiat te tunga nakti takina lungnam thu kongpuaka Zomi te na zong hitibanga academic topic pol khat thulu to ke sai kamkup na nei thei hi manena na nakti takina angtan huai thanga huai hi china thanga isuna ki za theina mo asiang ya o siang na o neo pia nei sia o asiang ya to na siang tun ngai zo de we ngai mo asiang ya le tun siang ki kai siang mo ha to hanga headphone khong thua hena siang sen ma thui ngai le nuwa mina ati za thei phalo thui za chiangina thei lo kitab liam luam chiangina itho ngai manjong mel loina lungdam hoi sa ingana tu ni hitibanga Zomi PESTEL tanu teina federalism concepts and practice to kesai kamkup na hunpha nong bol manuna note tunga na kita kena lungdam thu ong puak masai dot na to kesai na ong dong sukpa hiningina federalism pen atang pina academic discourse iti hiama academic lama akigen siangena letim kamalahi foidas panina akila hina foidas iti siangena pasian le mihing kikala bible linagian ma bangina pasian le mihing kikala kizot na omthe na dingina pasian le mihing
adam ile evina thukim na niya tua kizop na akibol na gen na kizang ahia foida si chi changina toi changina thukhun ichiyam upadi ichiyam khatte pen central government le state government ki kal sini mo iphe siam ding na hong ki vai hom na to ke sai na apol pi pa na hong khunte ukpi te le a state umte ki kala kitanaw na ichiyam ai ki le kizop na pen thukhun base kizop na hi abok mo ka kizop na hilo khalle khat kithukim tu kizop na ahi na agen nop na kizang ahia doi manina federalism again siangina tangpi na rule based interaction system ichiyama rule khat akibol na ding na tu a party upi central government hiam state government te thukim na to kitwa ka kibol to thukim na tello akibol pen federal system akizang lo ina rule based interaction system hi chi pen amasai na thaileng uthoi kasa ani na ithi ding ina federalism pen Daniel Elazar kichi to Jew American scholar hina ama pen Jewish stay hina ahi zongena University of Temple kichi Philadelphia soti khat professor hina professor political science Daniel J Elazar in exploring federalism to kisai ala idu gelna 1987 aki publish hina to again na federalism pen atang pi na institutional arrangement which combine self-rule and self-rule china institutional arrangement iti china gamkyu na ding ina gamkyu dingzia akibol siang ina atang pi na minam tuam tuama akikhente ina amauli amao kiu na dinga thune na atoma kipiang na self-rule iti mo tua apia ko mai na tua banga minam gam khata alom pian zolo deu te ina zong akitan pi the dinga set rule iti pian tua kizop na alian zo sema central level apol pi state te na representation nahi dena to kisaya shared rule self responsibility ane the na dinga akibol hi china ngai sut na ahia tua dam bel bangyam chi stiang ina federalism poimo ma pen written constitution hi kichi mo USD pen atang pi na federal system to kisa again cheng ina USD pen a model dan ette dinga kinga isun hi na USD na ithe sabang ina Philadelphia Convention 1787 komina amao 13 colonies teng nidanga America pen to lai ta America pen state som nga +1 ithe som nga le Puerto Rico te le na som nga le khat ithe te pen to pit original colonies som the thum hiu na amao ong ki gom khom ina thukim na nei na upadi zangina upadi ong bol ke na Philadelphia Convention to upadi zangina system of rule ong bol pen federal system dana ki thei modern federal system dana ki ngai sun ahi hina to atang pi hi William Riker ki chi bangina American federal system again siang ina American federal system pen national federal system hi bangyam chi siang ina nidanga to 13 colonies te ina amao sovereign powers iti pen amao le amao kwama thune khum hilawa ki ukna anei te ina hi pen mailam huna amao bi na ding defense defense and military needs to kisayina amao pen colonies neu chik hi manuna nidang chiangina sumle pai to kisai ekele gal kap to kisayina dei bangina thune na awangulian loading ahi manina amao sovereign powers teng anei sa tengu pool khomina to pen institutions khata lim takin tian takin tiget luthen la to institutional framework iti constitution upadi chi hema thukhun chi hema to lim takin tian takin tigel hen la colonies te nidanga sovereign powers iti chenga thunei na to khokwama ina asai pi lo kwama ina ukhum the na thunei na ani the lo na pen to pen tom khat dau sakina sovereign powers pen amao area of competence iti amao thunei na amao gam sunga thunei na nei uhanguna again tena defense to kisai bang currency to kisai sumle pai to kisai chi bang ekile communication
to kisai chi banga to pian a federal government polpi upi te na thun na onglian zole ongwan zole gam vai hom na to kisai pian nakpi ta kina wang lian zoin na thu nei zo ding hi chingai sunna ani manuna nakpi ta kina tua banga kilem na thukim na om the na ding ina foidas dena igen pen contract agreement ichi hiama thukim na zanga upadi kibol hia kibat pansana kibol federal system ahia to ite siam ding ina confederacy to federalism pen akibat launa ongki chian de hi bangi chi chiang hi ina bangia mi chi chiang ina US 13 colony som le thum te pen ina thunei na to kho sovereign powers neu ahi manina to pen confederal system kichi to pen komaina ukhum na nei lo ding ahi manuna amau ku dan dana gam tat na komaina amau insung kivai pok na to kisaina ekile gam sung kivai pok na to kisaina sai pi lo ding chi thukun na kichian tak om ahi manina to pen Treaty of Westphalia system mo modern state system 1648 akizang atang pi international law ina leitung bupa akizang danina bang gen ya mi chi chiangina state te na thunei na to khok ne wahi manena bang ina international system organization League of Nations United Nations om phial jong ina khonung ina to te na thunei na pe le khum the lo ding hi chi Treaty of Westphalia state sovereignty pen internal sovereignty back hilawina external sovereignty zong nei ding hi chi ngai sut na ahia to banga ngai sut na pen azang kip taka azang te pen confederal hena confederal pen gen pen na European Union system pen confederal arrangement hena confederality che European Union na amau a sovereignty tengu apul khom jen huangina ong sung khomuna ahi zonga amau sovereign powers pen kiem bit layuna ahi zongina a common affairs trade khong to kisayabel a sovereignty pen ki shared to ki pul khom to hi mana to pen shared sovereignty zong kichina confederal arrangement dana kingai sun hena federal system lew abel to banga thunei na top khok sovereign powers pen internal affairs ani hangina constituent unit te na to pen atang pina central ekila federal government to amau kitanaw na kizob nabel sovereign power tak pen federal government en ukhum the hi manena to pen sovereign power pen kip takina kichian takina omlo hi china akingai sun ahia toy manena federal system le confederal system pen akibelo na bulpi pen hi sovereignty sovereign markers iti mo confederal state pen atang pia to again tena defense to kisay ibang ekele trade to kisay commerce to kisay European Union banga agricultural le commercial union kong penong bolo na 1952 European European Energy Commission kiti ong bolo na tuwasunga amaw post Second World War reconstruction Second World War galpini na kita European economy pen European sumlipay to kisay din mun pen nakita ka ong seloma mahima tuwa lamkip the na ding ina poimo sang mama piano amaw comparative advantage siuna comparative advantage chi chiang ina gente na to Germany te pol coal ekele bauxite chiam iron ore khong ha mauna ayanga galpini na pen amaw kinak zo loma ma nakpi taka sumle pai haksat na niam kian na thua ko hi manno to pen akitung ding ki the na ding ina tua banga hau sak na ani te penu gamdang te na limtakina sang te na free trade dan pian energy corporation dan energy sectora corporation limtakina kizob na om thele Germany pian ke tong ding ki theding to ma bangina French te khong ekele England te khong Portugal ti khong Luxembourg ki te khong penin zom to banga ngai sunna nei manwa amau penina energy sectora limtakina kizob na nei le hang sovereignty powers te pen tuam khat pen compromise bolina kizob na nei le hang to ina napi takena nase takena spill over effect chiwena alian zo azai zo kizob na lian pi ong nei sak thei ding hi manena sumle pai to ke sai den mon pen ong hoi tuam ding ong ha tuam ding hi chingai sun na hina ayang ina confederal arrangement na jena ko gen mabina amao gina energy to kisai ekile agriculture mo low ko na to kisai ekile
khonunga commerce lam to kisaya ekile market lama integration ong nei penu master treaty 1999 ong nei penu thu tom pi hina to pian spillover effect dana ki ngai sunina leu chik chik ka ki job na pian lian sem tang zai sem ki job na ngom ai hangina a sovereignty u athun na top kho penu sacrifice dawina ki sector tiabil tom khat dau sakun ki job na om the ai anga sovereign powers pen retain to te pen confederal arrangement ina federal system level bel state ina sovereign power pen internal affairs beka na to US constitution banga state ina constitution atuam neuna federal government federal level constitution atuam neuna state ina competence ichi hiama dan bol the na to ke sai sumle pai to ke saya asai the na ten lim taka ki chiang tan sen sen ina dana kigel mo upadian lim taka ki khumlo tina to te pen lim taka ki kem to pen banghiam chia federal government le state government ki kala ki the siam lo na conflict mi kang pau kom le hang territorial jurisdictional conflict om nge le to pen supreme court ekil amao federal court ina adjudication both to hi mana federal system again siang ina written constitution kisan mo upadi pen lim taka chian taka ki gel ding to chian taka ki gel na sunga federal government ina thunei na bang nei ding sumle pai to ki sai dan bol the na to ki sai chi bang ekele cultural matters religious matters to ki sai vai khem pe wa lim taka chian taka ki gel thai ding ki gel ding ina to pen federal government ina power ane thai ding dan ekele state government power bangza nei ding chi pen lim taka chian taka ki gel sen ding hi chi to pen atang ti a classic federal system US khong Australia khong ekele Switzerland khonga kizang hena ayanga federal system ichi pian khatbek hiloina atwam zongomina ko India khong ekele Myanmar khong a pian atang ti pol khatin bel Myanmar khong pen it's a democratic transition hi mana federal zong ke thela unitary system dan pian akingai sun hangina federal democracy transitional democracy dan akingai sun hena India khong Myanmar khong pen union model of federalism kichina tuatea bangya mi chi chiangina tua dena gian upadi ine zen hangina state ina atwamma upadi nei lo ahi mana distribution of powers dena ka gen pen written constitution omte pena atangti na enle hang union list ichiam federal list omina federal government ina dan abol the mo ekele sumle pai to ki saya thune na nei te pen lim taka sian taka ki gel sen ina state ina bangza thune na nei ding hem chi jong lim tak ki chian ina to cheng ina concurrent list chi ina state le federal government ina dan abol khop the or khat jong ki gen ding ina to atang pia hi union federal model ti a ki jang pen bang hem chi cheng ina union chi hema federal government ina dan abol te le state government ina dan abol te ki sai akikala ki thei siam lo na hiam ekele banga kilem lo na chiang ina federal ina abol dan te ina thune na le ne zo ding hi chi mo athune na pen awang lian zo ding hi chi na ina overriding powers nei ding chi na wi atang pia to pen federal model dang khat hinon leo ina to pen a system hina to atang pi na federal system to ke sai akigian chiang ina atang pia federal system ong pian kya the na ding ina tua Alfred Stepan kichi University of Columbia professor kiza tang ma hina nungkum masa ong si san hina aman again na bang chi hami chi siang ina federal system a model pen atang pina iet the na ding ina a federal origins mo federal system pen ong pian khiat ziai lim takina kam tel le hang nam thumom hi chi nam khat na again na banghiami chi chiang ina coming together federalism chi na coming together federalism again chiang ina US chi khong ekile Canada chi khong atang pia ekile Belgium pen holding together here na US Switzerland chi khong pen atang pi na nidanga a confederacy sovereign power nei te na ong pai khomuna about sovereign power nei te thune na to khoka nei te penu ong pool khomuna ong sung khomuna to asun khop na sunga federal government pen thune na kichian jo piau ahi mana to hanga dan
upadi lim taka chian taka kigel sin constituent power is cheng in a state government te na thune na ane ding teo federal government thune na ne ding teo lim taka chian taka kigen sin sen hi manina tua hi manina amau te pen coming together federal system hi che mo tua pen ama again na Alfred Stefan in again na hi banga ong pai khom federal nidanga sovereign power ane federal system ma ong pai khom kiu na ong bol te pen ina atang pi na a federal political system peno again chengina the most constricting hi che the most constricting hi chengina atang pi na democracy le federalism pen akizop na lian pi ne gi hi chi pen ipok ding zom ke samsai bang again chi chengina democracy telo in federal system pen om thelo kip thelo ding hi bang again chi chengina federal system dena again shared rule ichi pen ina ade na pi pen bang hiam mi chi chengina mi pi o pen lim taka kichian taka tang mi te zanga lim taka ki the na amaute digna amaute rights amaute aspirations le demands te pen lim taka pulak dingina kem bit the na dinga akingim na shared rule provision ki bol hina tualowa minam gam khata alom tieng zo deu to gen te na 18 state banga zomi te bang kilom tieng zo deu ekile kachin sangam kachin te hem falam te pol bang lom tien zo deu ti ading ina atuama self rule provision om hangina to te pen ina atang pia minam khem pi wadinga atang zai zo se ma vai hom na ekile kiu na to ke sai vai hom na alian zo a miti de na to ke sai ngai sut na en zo se ma vai hom te ngai sut na self rule provision ki bol hina to pen democracy paidan democracy de dan hina to Alfred Stefan in again na bang hiam chi chen democracy chi pen mi pi chi na hina mi pi de na ekile mi pi thune na pen here coming together federal system US khong ekile Switzerland khong a bang hanga nak pi takina zak ding bangin ki jang theilo hiam ichi chengena constraining achi na pena mo bang hangena swak ta taka minam de na minam thune na pen dim taka ki jang lo zo a constituent unit ichi a state te rights pen nak pi takin kilem gen zo hiam ichi chengena bang hangem ichi chengena au padiwa state te thune na pen lim taka chian taka ki telgen sin sen hi man le to chengena state te na state kata milip phaza milip pen atang pi na Alfred Stefan in again chen Wyoming bang pen again chen milip ama census data zat 1991 census data zangina article khat tu lai taka nakti taka tu ni cheng donga thun wang nei ma ki ngai citation jong tamti ane federalism and democracy beyond the US model kichi journal of democracy again hena to again na bang hiam chi cheng ina hi coming together federal system tia atang pi na the most constraining a hi na tel the na ding pen state te milip aphasa ki khem ki deidan loina tang mi akikimena sineta solo hi che mo to ade na pen bang hiam chi che state khat pen newin lian tele milip tamina tom tale amao o pen akibang ina federal level ki sang hi chi ngai sud na hina to then again coming together federalism hilo holding together federalism to India khong Belgium khong Canada khong akizang tang pidel to abang hilo ina population milip phaza ina council of state India bang ko Rajya Sabha chi ina no zong to council of elders atang pia here state representative tang mia ki solte pen upper house ki china lower house pen atang pia milip mipi tang mi te palai ki sol na hina ahi zong na hi upper house iti council of state te pen atang pia state te rights protect na ding ekila amao tang mi te ngai sud na pen napita ka pulak na ding let chukip na ding ki ngai sud ahi manina to holding together federalism India Belgium chi khong ekila Canada khong abel US te bang loina state te na council of state representative ane izau ki bang lo mo a population a milip phaza pen akibal lo to kizuina nakti takina
kilam dan na atang mi sol za pen ki bang lo ahi mane India bang ko notice India to Manipur khong ina tang mi Council of States pen ni bek kine na ekile Sikkim khong bang ina khat khong nei na Goa khong in jong khat nei na aya pol khat te bang ina som gyal le Uttar Pradesh khong ina som gyat khong nei na to hina nak pitaka kilam dan na omina to Council of State ina thune na lian pi nei na to federal level a vayong home chianguna to tang mi tama so zo te thune na pen wang nei zo mo thu nei zo a hi na to hanga the most enabling it's in here holding together federalism the most enabling is it's in mi pi o pen ina wang nei zo thu nei zo a hi manena to te pen holding together federal system hi to hi manena federal system pen khat be kom lo ni ani na hitain athum na again chiang in aman federal system pen to communist states iti Russia khong mo ekile nidanga Yugoslavia iti khong pen communist state hi na to te pen atang pi ama federal system ma neuna ai hangin ama wa te pen dictatorial authoritarian communist state himin pen dictatorial very authoritarian hi na atang pi communist party khat omina party hal luma mahi manina vai khem pe saimang khinuna avai sai na lamwa mipi o nei ding za nei the ngelo hi man to te jong del the most constraining dana kingai shunin to hanga to polkhatte na debate khata again chiang ina bang hanga federal system pen atang pi na minam abulum zodewa teng aloma teng zodeu tia ding ina khoi akigen na pia bang hanga Russia khong ekile Soviet Union khong eke Yugoslavia nidanga Yugoslavia khong ekile Eastern Europe khong a federal system a kichite pen banghanga hichisa a ongkek siaw hiam che ngai sun na neuna pol khaten hi pen federal system pen a hoilo hangi pol khaten jong chiuna ayang ina to ke University of Pennsylvania postdoc ka hi layaka mentor pa Brendan O'Leary te pol John McGarry te pol ina argumentable na wa banggem hiam chi che amao pen tulai ta kadinga leitung bupadinga federalism to kisai power sharing to kisaya atupi pen polaki ngai sunu hina amao again nawa hite Soviet Union khong ekele Yugoslavia le Eastern Europe khong a federal system pe akip zo lo na pen a federal system hoilo hangi lo ina amao democracy pen lim taka azat lo hangu le a federal system pen azat dingba kitchen taka azat thelo manwa agamu nakpi takina waktam kitam zani china ngai sutna aneu hia hitan gen phot ni hangin mo den chen son kong pa kha lot kha le to dot nob jong nong ni kha ko le to bang hina federal system again chena federal system a model khat be kom lo ina broad models thum dena kong gen pen tampi example ichi hia ma gen te na jong tampi jong lak lut thei lai ding ina den cheng ina kam pup na again to na to bang hina federal system again chiang ina federal system pen US model bekin on dawina model tampi on hi chi pen thei siam leng pen de hoi sai lungdam ma mai sia tampi taka ngom sakchin ka chi chang ina federal chi bang hiam to ki chang ina hi federal le democracy ki job zia ki pan to ki chang ina federal gamteng koi chi pai hiat coming together more I holding together more chia kipan tampi taka again bana to tena again to kizoi to ni na hi federal gamte hi tale federal pai hiat ja federal ungtian hiat ja gam khat ki bang lo chileng adiak dia ki na hi federal gamte yet ka chang ina bang dan gamte na hi federal system ki sampadiak bang hanga ki samai ke le hi federal system asap na hanguna bang hamphat na achia ki pan me de to khit chang ina to ki zoi to ni hi federal system khan ki pot khit akizat khit chang ina hi federal system sunga hi federal system le autonomy ki koi chi zop ki koi chi hom chia ki ban ama yom zia kilam zia to nonggen be sak thei dia sia dong da mai thudot na kitchen ma khathina atel hoi ma khat jong hi china kangai sunna atang pi na federal system pen gam khat sunga minam tampi ateng khom te ading ina a hoi pen na kingai sun hi
pi pen ama sai na tel leng u thoi ka sa bang hagiam chi chiang ina political system dang unitary system hiam ekele communist state te to ate ka ting hileng atang pina federal system a integration sangina accommodation ki ha gen zo hi dan bang hiam chi chiang ina hi pen akibat lo na pen tian takin i thei ding ke sang sai bang hagiam chi chiang ina atang pina unitary system khonga akigen tang pi pen bang hiam chi chiang ina minam khat ding ina minam khat pau bing pau khat ekele ngei na khat biak na lam to ke sai khat ding ekele dan upadi zong upadi khat upadi akibol phial zong ina upadi ina tua gam khat sunga minam tam pian te de na abao ngei na ton dan to ke sai biak na lam hi le ekele pau liham to ke sai le na khat pewa about cultural ethos iti mo to pen adan bupiu iti hiam au padiu sunga to pen ki guang lu tham tang ding hi che ngai sut na hena to hangina ma ngai sut na panina integration iti chiangina to professor Brendan O'Leary le zone megeri te polina again integration pen anam tuam omina khatna a policy tools policy implication policy to banga integration pian the na dinga policy ki jang bang hiam chi chiangina khatna containment and control china containment and control chi chiangina gen te na minam kiu na dinga autonomy bel piain autonomy chi chiangina self rule amau le mau ku the na dinga gen te na nidang lai middle east lai na milit system kichi Austria Hungarian empire kichi Austro-Hungarian empire tena middle east laya millet system kichi zanguna Austro-Hungarian empire peniti sa mabangna Islamic empire hina Islamic kichi Muslim tia hina Muslim tia pen alung simu alet na pen to hun laya 14th century le 16th century ki kal sunga angai sut nawa tua minam neo Christian chi te ekile Jews chi te Paul ekile Armenic hia lam to kisai a tradition azui lam to kisai ekile tuam to minority tuam te amau ngai sut na pian tom khat kep bit na ding ekile amau pian Islamic empire in a tom khat amau wa ding ina thu hoi gel sakichi alat sak na ding ina ala kya the na ding ina millet system kichi khat boluna millet system om dan bel education to ziu te ekile bangkhat Christian te hi zongina ekile biak na neu tuam azang te parsi ichi ta zongina tuam te ading ina hite pen educational needs tuam ne hi manina amau rights nei ding hi educational right religious matters to kisaina zong atuamina biak na to kisaina zong amau zui tang pi pen zui na ding ina thune na ki pe ding hi chi ngai shun na millet system hi na to a millet system pen atang pi ade na pen full fledged autonomy piak being hilo zoina amau autonomy zat ina Islamic empire akizang to Syrian law chi hiama to Muslim ten atang pi azat teo kal a thune na bil ki pe lo ina to thune na kal lo ding himasai ve toy chang containment and contain to akal lo dinga ki u khum na dana ki ngai sun hena a control pen a ong pai na pen bang he mi chi chengina to minam neu te na to thune na pen authority pen alang now amau le amau akipia hi lo zoina to akum pi pau na apia ka hi man akum pi pan thune na piak son pen control thune khum na dinga ki ngai sun na hi man containment and control ki te mo to bang hina autonomy mimal kiu na ding ekele nam ding kiu na dinga thune na nei abat u hanga amau sanga lian zo u na nei te thune na wang lian zo atoi te na ukhumo hi mana to pen along tama integration policy hi ve hi banga ke mi chi changina amau Austro-Hungarian empire sunga to Islamic law dan kala gam tang thelo mok ding wa hi mana to pen containment and control provision sunga lai se penu integration pen amau pen apolama kipo se thelo ding wi che ngai shut na hina ani na containment and control pen pol khate na hun salona
containment control sang a jodi nga angai sut pe no bang hiam chi chen assimilation policy nidang hun lai na US bang bill 1960s tan khonga ki gen te pen US pen federal system hi zen hanga melting pot approach azangu hi tina ki ngai sun hi a toy mana US system pen accommodationist hilawina very integrationist mo mimal sim anayu hi chi akilat na melting pot approach ki china amawbel American identity American citizenship pen nakpi taka awang gen zen uhanga Scandinavia pana apiam lutte Gambia apiam lutte hi zong Africa pan Asia pan na ekele leitung kiuli Eurasia pan na apiam lutte pen amaw alamet na pen no American citizenship na hi the na dingina American ethos and culture pen na san ding hi chi mo to hi mana American citizen sip anga chiang bangwa American citizen hi na pen identity dang khem pe sanga ultung tuang sak zoina thupi ngai sun zo to pen melting pot approach ki china to pen assimilation nam khat kina ki ngai sun hina to pen 1960s khonga to Canada khonga white revolution ki chi Quebec pen a province kat I thei ding ina Canada province so momina province dang kwa pen amau pen English kam pauna diang na lama protestant hiona Quebec to ma na pen bang hiam chi che amau French kam pauna to che Catholic hilai son no biang na lama jong tuam kam pau jong tuam mo hi mana to pen atang pia to British North America 1867 na to province nga te ong ki gom kho muna sovereignty ong ki pul ko ma ong hi laiwa Quebec adi nga tuama recognition abolu hanga lim taka distinct society dana pom thelo ina sang thelo hi mana tu naita na 1998 banga referendum omina Quebec te na right to secession clause angina to secede theding hi chi pen point tom chik khata 50 ching phial ma ina vote na 50% nga zo lo manwa about Canada polama sovereign state independence nga zo lo hina ahian Canada system pen ahoi ma na pen bang hiam chi Supreme Court ina Canadian federal system no Quebec ko hiam ekile minam dang tena to banga swata ku na independent sovereignty ani wa referendum ani u to democratic procedure azu ilai siaw to pen anti constitution upadi le panga lang panga vai hom bangin kengai sun lo ding amaw to banga ade na tiu ki za tak sakin kini sak dingi ti mo right to referendum pen tu tana Canada banga sang thei dil lai na India khong bel ke sang thei non bet no sovereignty pen na question nge le ko pen India na ongu khum hi na colonial power ko pen sovereign independent power ding hiung na chi nge nia pan pen nang pen anti national ena terrorist group ong ki proscribe pa ding hina to pen 1963 pana to constitution 16 amendment nadana hina to again no bel bang yami chi cheng ina quite revolution pen hi 1960 Quebec kwa sunga minam vai to ki se nak pita khalno nangom to pitwa ka amao hi assimilation policy pen ong nanguna atwa tuni donga again no pen Canada jong tu cheng ina Quebec kwa te pen distinct society distinct nation bangina asang theu hina ahi zong ina integration framework abel hi assimilation policy pen nakpita gin kesa assimilation pen minam khat pau khat biak na khat zat ding hina to pen to anang teu ma te pen gam le minam gal banga ngai sut na kingai sun hina to banga ki sang thelo mo integration framework athumna assimilation ina minam pen limtaka to banga apheng pite te oma minam pen atun khop zo ke akhai khop zo ke le pen partition om sageng hi chi partition chi cheng ina minam khat gen te naina kachin te bang Burma te na Myanmar Burma bupa dan akizang te pen sang thei ke niung achi te wa government ina te pen nong kai pe mau atuam ki posi ma he chia partition pen gam gi swang khenina atuamina independence pia kule to pen jong integration policy dana kingai shun bangage mi chi chengina to banga minority minam tom
minam lian zo a kisung tu mut lo a minam lian zo te pau le ham hi zonga nge na ton dan hi zong biang na asang mut lo te atua ma khen khiat na khiat na dana ki ngai sun ai mana to hanga partition pen akizang hi tena ki ngai sun mo to pen unitary system khonga akizang ina federal system pen akizang pen bang ya mi ti chiang ina atang pi na accommodation hi ki accommodation hi ti chiang ina minam tuam banga ki ngai sut na ekile minam tuam liu liawa dinut na lungsim pen nong kai hi ekile nuam mo hi chi banga ngai sut na nei lo ding hi na tua pen institutional recognition and celebration of diversity ki chi mo toi bana unitary system khonga pen minam khat pau khat biang na khat hi ding ina ai zonga ya federal system abil accommodation ding hi mana minam tuam lianin neu ta leu amau minam hi na nge na biang na pau to ke sai pen akip bit u lai sel atuam liu lewa ki vai ho mu lai se pen ki sa tak sakina upadi sungma azong lim takina chian takina thune na ki peding hi chi san the na pen accommodation politics ki chi mo to pen federalism pen adei hoi ma na pen bang hia mi chi cheng ina Brendan O'Leary le John McGarry na truly national partnership of equals truly national partnership of equals chi cheng ina gam khat sunga minam tuam om khom te pen akikim banga liang ko ki kim banga et thei na le tua banga kizop na kilem taka om khom the na pen federal system ina ong pia hi to hi mana federal system pen minam tampi atieng khom tia ding ina ade hoi pen bangin kingai sun hi bang hagiam chi chiang ina dena again ma bina federal system ina accommodation hard sak sang thei as a value promote thei hi mana to hi mana na minam tuam te pen deidan lo akikim banga ngai sun to mina tam tale ekile gam neu ina gam lian nei tale to pen ki deidan na omlowa akikim banga ngai sun na piang thei hi man na to che federalism pen ade hoi ma na pen bang yang ni chi chena federal system hima pen to self rule pen a combination of mahi mana self rule pen minam khat alom tiang zo deu tia ding ina atuam liu kiu na pen dan bu pi chiama upadia chian takina kisan sak kikip sak ahi manena federal government ina about kiu na to kisai na akisam lo pi na nong kai sak lo ding kitak la lo ina va sukhani lo ding ahi manena minam neu tia ding ina ekile minam kitsia alom tiang zo tia ding ina to banga dignity and pride self dignity le pride neya tien the na ding ina system political system hoi pen hi china kingai suni to pen a hoi non leo na pen bang he mi chi cheng ina federal system pen a hoi na pen tu cheng ina federal system pen atang pia conventional angeina dana iet dana atang pia min iet chena federal system pen two level interaction system hi china ki genena two level interaction hi chena federal le state ekile federal le provincial level a dena iti federal in a constitution nei na state in a constitution nei province in a constitution a toma nei ahinga pol khat federal system danga India kong Myanmar kong abel state in a toma constitution an nei ilian lo hanga state power ong ve hi na mo to pen two level interaction bek hinon lo ina multi level interaction framework ke thei bangangiam chi state level a majority a hi lo ai hanga district khathiam ekile area lian zo dewa region khat sunga state khat sunga region khat sung district khat sunga alom tian zo deu tia ding ina minam kiu na tuam liu lewa autonomy te thei a hi mana tua hanga adei hoi ma na pen multi level federal system framework to shared sovereignty pen shared sovereignty chi chena to minam khat a kingai sun alom tiang zo de district level hiam region khata state khat sunga atiang tian na ngonin zong minam vai to kisai ngeina ton dan kiten kimang na to kisai banga atuam liu lewa dan ekile upadia nei utune to pen ki phalsak institutional recognition of mo ka hi mana
nak pi taka hi pen ina shared rule provision tia hi lo hiam china kengai sunina to pen to banga thune na ina to hi mana constituency khonga ki bol chena national level ila state level khonga to state level a majority hi lo district regional level a alom tiam zo deu tia ding ina amau thune na amau de na te pen gen the na hun gen the na thune na pen atam zo niu a hi mana i federal system pen system dang to te ina na pi takina de hwa hi china akingai sun a hi atoi manina federal system te pen territorially concentrated minorities is chena minam neo gam khata alom tian zo deu te atom liu ki vai po pu deu tia diang dingina de hwai dia ki to pen chidam hwai hi manina dena unitary system khonga assimilation hatina ekile containment and control hat ahi manina to pen ngai shut na te pen ya federal system akizang lo upadi zuya ki vai hom na upadi ina minam neu te nangon athune na pia hi manina to te pen dim takina ki kem dit ahi manina to banga minam tampi ateng khom gam khat atom liulewa ki vai po u lo ahianga ateng khom u tia dingina federal system pen de huai pen hi china ngai shut na kinehi kita nin zopot ni mo adang sun zom to lai ni hangina lungda me sia tom khat pang ko nang nei pak ning la i online Facebook pan YouTube pan hitale koi panina i thuki ko na ngai sangamole na ko ma dot no zenjana le comment na hi zongina hi pastel te me sei box pa na hi zongina na koi dot no te ki dong the hi chi khatwe ang za sak ke no ming to na dr lian pi na dot no khaga le dr lian pi kon pe pati ne Nung nama Malaysia don Nobel tampi yomina niranga kapai pa dissertation board laya literature review tel phalo pian khara kasimon khat pen siang sisara tel betai na lung nama mai in tua federalism ya thu pina akisam na khong nong gen te tampi tak theibe tel be le nop tuam pi ma phat tuam pi ma mang chiang gen no ming sia to le hi federalism pen minam tam pau le ham piang na ngei na tam te ding bang pen federal lo ngala dang to za union khong adang ahoyom lo chi khong akipan mate sin nonggen te tampi kitolina tuai la sia hi federalism pen adiak dia kina developing countries chiding ya gam haksa azong nek ding dot ding no jong chen takani phanai lo te na adinga pen khat now tang ni te hi grassroots te na theory lam lian atal phalo te dinga pen san hak ke asa jong om to pian lai na tuai te federalism hang ina bang ni sim nun tang na ma to bang dan ham phan na akinga thei mau ka nek ding don dinga ki pan ni sim gam tat lu heng na bang phat tom na om chi hi fiscal federalism point of view panina nong hil thei dia sia happy na to lungda mai selian hi pen atang pia a developing countries te na e boy pi pen bang ya mi chi se igel pi ma ki boy pi lai ina igel pi ding a phatom lo system te pen ki pase pa na ingei ngai lo a hi mana ki dei phalo pa na ayang ina hi pen bread and butter issue chiu na atang pia academic discourse is bread and butter issue pen bang political system sunga nak pi ta kina mi pi ading ina ke mimala ham phat pi the ding na ke jang the yam ichi chiang ina again opian bang hiam ichi chiang ina decentralized political system so a bread and butter issue pen ke jang the dia ki chi in hi pen apur mo na pen bang hiam ichi chiang ina federal system pen decentralized system akingai sun hena unitary system khonga devolution ke jang ina federal system akizang pen decentralized si pen bang genun na ne hiam ichi chiang ina dena again te tong ki zoi ton to ina decentralized system a pen
power aki default iti yama thune na aki home zone federal system sunga interaction dina multi level interaction system hi chi kongen federal level state level regional level ekele local level mo district level ichi yama a level pen again uchiang ina ko pen cascading federalism chiona pol khatena cascading ichi chena to gen tena tui luang bol tung pan na tui luang khesuk ekele fountain khong et chiang ina tui atung lam pen lianina ong kiat suk chena neu deu hi no to ma bangina federal system sunga institutional powers distribution kya sumle pai to ke sai bang ekele dan to ke sai ekele minam vai to ke sai jong enle hang thune na himim pen a federal system asang akhan sang zo lama ika to chiangina lian zo pa mo federal government thune na to state level thune na pen ki banglo state level pen neu zo to banga regional level a thune na pen neu zo district level a yong pai suk chen neu zo khota level a yong pai suk chen neu zo sem to pen cascaded system hina ayanga federal system hoi manama ma pen a cascaded system sunga thune na aki home te pen chiam taka aki khumlut dan bupi a ekele upadia lim taka ki khumlut ngek a hi mana to pen na constitutional entrenchment of power chiuna mang kamina constitutional entrenchment of power chi chengina dan ekele upadi sunga to thune na te pen khota hiam ekele india khonga ko panchayati raj china gram sabha chiuna ekele to notice khonga kizang village council chi hiam village authority te pen dan ki chiam taka ki khumlu thena athune na sia kai akai the na chi pam mo ekele ki mak na to ki sai ekele house to ki sai thune na banglim taka chiam taka ki ne ina to te pen constitutional entrenchment ere lim taka ki gen ayanga unitary system khonga pen agreement omina treaty khong ki sign na ayanga upadi sunga to te pen ki khumut lo ki khumlut lo hi mana to pen party khat ina thune na nei chiang ina about ideology pen tuam khathe mana aki job na peno ki kheklam dang ni lo the federal system ma jong bel aki kheklam dang the lo be legend zen ayanga tom khat kip zodo ma ki ngai sona hang pen constitution upadi sunga chiam ta ka ki get lut a hi manna toy manena dina ka gen pen decentralized system sunga again thei de tia ding na nakpi takina hamphat na om thei hi to hamphat na om thei na pen idan bang hi hiam chi kan tel le ham dan sunga upadi sunga hamphat na bang om hiam chi pen kota ki vai hom na district ki vai hom na area level ekele regional level ki vai hom na state level ki vai hom na national federal level ki vai hom na to hamphat na thune na sumle pai to ke sai thune na dan bol he na to ke sai thune na chi bang mo ki mak ki khem to ke sai thune na paule ham to ke sai biang na nge na ton dan to ke sai thune na te pen lim takin chiam takina telle hang to pen federal system ina apai pi pen bang hiam chi che principle of subsidiarity che the local knows best what is their requirement and needs iti chiang ina khota tieng ni te ina amau ki sapna pen tel phaten pen tel siam pen u hi gam bai hom te ina theina chiang ani hangina khota tieng te ki sapna pen a thei zau sangin khota tieng te na amau ki sapna pen tel zo chian zo hi toy manena amau ki sapna te pen bangbanga sem kheding agenda bangbang om policy bangbang om chi amau thune na akipia upadi sunga ki gen te pen lim takin chiam takin jang siam leo to nek le tak to ki sai mo bread and butter issue to ki sai banga na pi takina ki tot ki sel ni lo ngai lo wa lim taka zat ziaw the ding a hi mana federal system in a decentralized system principle of subsidiarity kinga ki vai hom na hi manina to pen political system te to ki banglo a hi manin wa nek le tak bread and butter issue a ding ina ade huai bel ade huai thaba ma hi china ngai sut na nei long da mai liang ti teng long da mai sia kan hon khadong dong lai ni na te nan nong gen te sia hi
lung lu thoi ma federal le democracy akizop na mate in democracy ahat ma de kisana self rule share rule la democracy la federal ton ma na ania kisap tuang na nonggen pen them khat zai zon nonggen be ki thedia ko bang hi myama gam bang hi le ania tulai ta ki phu khom ke hi na democracy lam hi la constitution tung ton aga ka te thune na pen khau lo liang wang lo liang inตัวทุรังขัดตัวละกี่บ่อยปีอลังขัดแล้ววละ federal ดีงาethnic rights จีของที่power sharing ล้ำละกี่บ่อยปีนะที่ civil ว่าตัวกาละตัวบ่อยใช่ไหมเป็นที่เตกลก้อยจีพูดจอกดิ้งจีของละกี่บ่อยแก่ที่นะที่ด้านเป็นกำตอนก้อยจีออกมา federal และ democracy กี่ก้อยจีต้นชักที่จีด้านขัดกี่บ่อยแก่อินเสียนังมวลน้องเกนเทียให้ปีนาต่อลุงดำไปเสียเลียนที่เป็นโดนนักกิจการมาอธิบายมาขัดที่นะบางครั้งยังมีสิ่งเช่นนะ democracy เลย federalism เป็นพอขัดเองนะเกี่ยวกับนะซุ่มซีดขัดบางทีเลยบาง upside down มั่ว upside down อักบางอลังขัด two sides of the same coin เสียนะอัต้นขบเก่งเงี้ยเลย federal system เป็นนี่นะมันในเราดึงตัวมาบางทีนะ democracy เป็นเลียมตะกา democracy เป็นต่างเพียงมีต่างนะอิทธินาเป็น Abraham Lincoln definition ที่ไปนะ democracy is government of the people by the people and for the people democracy เป็นมินำเตเดนาตัวอักกิเตียลอักกิบอลอุกนาเฮียนะมินำเตเดนาเอเคเลมินำเตทุนเดนาอาหารสักตีงอักกิบอลมั่วมินำเตมิลิกิสัตนาฮักสัตดิ้งมีสมเลปายะเนกเลตากะเอกิเลดานอามาตัวกิตัวตัวเดนาบังอันอยู่เลยตัวเตเป็นโนลคินเราดิ้งยินเนงเนียมเราดิ้งยินอามาวุดดานดานกำมุกเตียนไวโฮมเราดิ้งนิปีเดนาบังอ่ะไวโฮมดิ้งเดนาเฮนะไอ้หางอ่ะ federalism เปลี่ยนอภัยโมนาเปลี่ยนบางอย่างมีจีเสียงนะตัวบังอ่ะเดนาเตเข้มเปลี่ยนเดนามั่วเบกตันอ่ะคนเราอยู่นะinstitutional entrenchmentดิ้งกันสันนี่ตัวหางอ่ะ federalism อ่ะ defining feature ขัดเปลี่ยน written constitution เฮนะ federal system ตัว unitary system มากี่บันเรานะprimary distinction เปลี่ยนบางอย่างมีสิ่งเช่นนะ written constitution ที่ไงใช่ยูเคบางเช่นนะ written ตัวมีการกำเกี่ยวกับกำบังอ่ะ unwritten constitution ตัวตั้งอ่ะ unwritten constitution เฮนะตัวหางมาparty system มองกี่ตัวกะอามาเบล advanced industrial democracy หือนะ rights ของเปลี่ยนนักพิทักษ์ consciousness อมไตนะลิมตะกะอันนู้นขินส่วนมุฮังculture democratic culture เปลี่ยนฮัตลมามีปีนะอามาทุนเองนะอามาดิกนะอามาง่าดิ้งกิโลม self entitlement มั่ว entitlement sense of entitlement เปลี่ยนนักพิทักษ์นะกิจยามตะกันในเทวหิมันนะfederal system เปลี่ยนปอยโมมาบัดหางfederal system ในเพียงกี่เดียวจงมาเปลี่ยนอดีตกันนาวเปลี่ยนอดีตนาวทุนเองนาเปลี่ยนsystem อกปีเตนะสาตักสักุนะคิดบิดสักุยไอ้ส่งนะตัวนั้นเดียกินะUK บังเบลfederalizing country เห็นะกินไงสนใจนะ very very federal ไปปีดานุเปลี่ยน Good Friday Agreement ของเอ็นเลหังScottish ที่ของตัวUK Britain เตียนะ agreement assign ของเปลี่ยนตัวเปลี่ยน it's a move towards federalization มั่ว federalization เปลี่ยนconstitution ดันเลียนนี่โลหางูนะตัวจะmutual respect mutual accommodation อมเทนนั่นเองScottish เตียนะมีน้ำตัวเดียวว่าอดีตเทนนั่นเองกิบสักนะตัวบ้าบังBritish English กิจเตียนะตัวบังมีน้ำหิอุดนะจะตากนั่นเองagreement ด้านกี่ไงสุดนี่นะ Good Friday Agreement เป็นตัวลงmodel federalizing tendency ด้านกี่ไงสุดนี่ตัวมาบังตัวเมียนมาของนับบ่อยปีบางอย่างมีจีเชียงนะเมียนมาส่งเดี๋ยวนี้democratic transitional state กี่นะ transitional democracy จีมั้งauthoritarian system military dictatorshipนัวปนะตัว federal constitution ตัวไหนเดี๋ยวนะ
thu pat mai na sialian te pol to kam kup na ka gen ma forum of federations bangina consultation pen nei pi ni loina to sia pau zong amazon ki helhi to akena bang ti bang institution ekile da bang ti bang upadi sunga minam neute ki na ekile minam ngai shut na to ki sai ekile ngei na bang ekile biang na to ki sai bang ki guang lut le minam ki kala ki thei siam lo na pol khat om te pen tom khat dau zo deu ding hiam chi ngai shut na bang pana federal institution structuring chi hiam mo to pen ngai shut na ngom hina toy mana democracy pen apoi mo non leu leu na pen bang hiam si written constitution nei phialina dena igen te pen federal lina power thune na nen state lina power thune na hun chiang nei na village level hiam district level a thune na tom khat nei phial leo zong tua eong mup dinga iteli tang mi te na democratic culture ekele democratic commitment ane keule pen i federal system bang zain hat phial le zong democracy pen hijack the ni lo hi tina ngai shun na kinai gen te na ding ina ken kalai gel na pan hi zoina ka thugen na kien mun ma pen tunai dia ka India Nagaland banga article 371A India Constitution article 371 zathum som sagi lekhat a close noya aki yen pen bang hian chi chena state dang te bang loina Nagaland ina land and resources to kisaina thune na tuam liu liao thune na top khok nei ding hi bang hangiam chi chena parliament ina India parliament ina hi land and resources gam leitang hau sakna to kisai dana bol phial zong ina Nagaland assembly na Nagaland tangmi te na apom keule akip sak keule to banga India parliament in dana bol te pen izang lo ding hi chi gwanglu zomo koi ve ma to pen se dangin nei lo ina tua tha na zanga tu na ya 2010 tul ni le som kim tul ni le som le khat kim polina na seta kina amau natural gas deposit to tesori belt kitina tesori belt pen atang pi again cheng Assam Arakan basin oil and natural gas basin na ki ngai sunina leitu nga ding ina la ma mau akyak la ma mau hi na bangangem chi che natural gas le oil deposit pen tamlu ma chi mo to pen Nagaland bangina lim takina to thune na zanga amau sumle pai hat sak na ding ina zang ding hi le gam khang to pen pol banga hat sak zo ding a ki ngai sun hi na to tha na article 371 tha na zanga ung za tu chianga to India parliament na thune na nei pol khat autocratic deu federal spirit federal culture anei lo pol khat te na hi pen special status naga mite ipiphial zong ina India dan bu pi en lehang upadi en lehang separation of powers union list of min state list of min concurrent list of min union list entry 54 na banga so ngaleli na sunga en lehang leitang thune na to kisai hausak na to kisai pen parliament ina alua khum ahi manina occupying field aikil occupied field ahi manina Nagaland ina thune na tuam liu nei phial zong ina hi pen parliament ina dan bol khum the ding hi chi aya Nagaland te pen apil ma naw bang yam chi chena tur khat zakwa som giat apanina amau India dan siam ma mo ya ukil siam ma akiza tang ma Muhammad Hidayatullah RC Sarkar kichite pol soli sorabje Arvind Subramaniam te pol legal ISDI chi amau dan to kisaya angai su naw lakho muna booklet bo nei lewa in hi India sunga akiza tang ma ukil te ngai su na pana amau angai su naw asun khiat pe no bang yam chi chengena India parliament ina hi leitang thune na to kisai thune na to khok nei chi na again gen phial zong ina article 371A Nagaland tangmi te na parliament ina dan abol pen zat lowa resolution passed he mo ko hi manina Nagaland naga mi te na leitang let hau sak na to kisai na thune na to khok nei ding hi to pen leitang tung be ka go man pha te be khilo leitang nuai le
leitang a leitang tung a te na san azong naga mi te na thone na to kho nei di chena sanguna tu chiang ina naga te pen amau sunga atang pina independentist ichi to NSCN te polina atuam leo ke vai pong na din aswal swalu hangina atang pia amau sunga consensus pen hi leitang thune na to ke sai banga bel ate kwa kithuki mona a politics su ha ta hi mana central government ina sut khyat so mu tial le jong tu ni dong anang zo lo to ma banga jan la mai gen thukum na dang khata platform dang khata thukum na ka gen gulum wal banga tunai dia ka akizang pen Myanmar 2016 na neu new news policy to ke sai banga mo to ke sai banga pen tual swak mi te na ekile minam neu zo te alom tien zo deu te na bang thune na neu hiam atang pia hi union federal model ti akizang pen union federal government na ame penu bang hiam ichi chiang ina eminent domain kichi khatomina law of eminent domain ichi chiang ina federal government ina leitang to ke sai ekile minam to ke sai bia na to ke sai pen thune na to khong ne adya ke na leitang to ke sai na thune na to khong ne hi man special powers autonomy nei phial jong ina akisam bangina national interest gam uk na lian zo hat sak na ding de na banga dan ki bol a hi le tual swak mi pi te thune nai pi phial jong ina amau thune na leitang to ke sai na kilak sak thei ding ki sut khiat sak thei ding chi law of eminent domain pai pi dan hena to pen tu nai dia ka pasian he pi na to hia international civil society movement ahat na hang ma le to golumwal alla nickel man pen nak pi takina ong siat duat manina Chinese company National Mines Industrial Corporation te pen lung do zo non lo hi man ong jen khol bil wang la kena to bang khong pen ingai sut cheng ina dena democracy le federalism to mek mat ding hi le hang ong muk te ina democratic culture nei lawa minam nom valut na ekile minam te democratic rights za tak lowa thunei khumna ong nei u tu level i hi na ekile idik na ithunei na pen ong sut khyat sak the be ai angena mipi te pen kithu tua kena constitution upadi ina thunei na ong piak pen lim takina sian sin senina minam le gam vai to kisai banga lim takina kithu kim theina pangkhom the hat le hang to pen i upadi zangina hit te pen kinang the hi toy manna federalism le democracy pen aton khom din hina aton khop lo chiangina federalism zong aman be swak thei mo to ma bangina democracy ma zong federal system a hal lo chiangina lim takena democratic rights tak pian kizang thei lo hi chi ngai sut na kene hi lungdami lian hi tanong do ong phot ninge lungdam loi sia to le ong dong ngeng nong ina tu lian lai takena zan de wan nang October ni sagi ni hia international conference academic conference again pen asymmetric federalism chi hi na to in na sim khaung ina to jong pen hi zogam yema gamading jong lunglut hwai pekma khada kana to ru hi na asymmetric federalism chi bangdan hiam chi ko thei ding ina happy na ta nong hom son thei dia asymmetric federalism it's a pen atam academic discourse analytical category ang tizat khian na pen Charles D. Talton kichi American political scientist ina ongjat masak man journal of politics 1957 article khatong gelina to again na banghiam chi chengina then again federal system pen interactive system bangina ngai sunde hang to pen a system a relationship pen atang pi ade hwai pen banghiam chi chengina achidam na dingina equal partnership hi ti ve hang mo to pen symmetrical rules pen kizang theile to ina chidam hwa hi ai zongina
minam pol khat pen gam leitang khata alom tienu chiangina tua banga rule izat te penina amau dikna amau thunei na pen za tak sak zolo a hi manina tua jong pen apoimo khat a hi manina nakpi takina lim takangai sunding hi ai hangina hi penina conflict potential ne hi chihin ina asymmetric federalism pen original idea ne na panina bangang yam ni chiangina asymmetric federalism pen atang pina again chiangina namni na kigene na de facto asymmetry le de jure asymmetry china de facto chi chiangina gam khat sunga state atuam ma bangina state milip jong tuampa tilna siam na lama jong tuampa human resources development ke china mo tilna siam na ekile ne ile lama tuampa ekile agam omdan jong tuampa pol khat te pen mol tung gam hena pol khat te pen gam keu namun hina pol khat non leu te pen lui le tuipi tamahi mana amawa dinga lokho na nakpi takena mazang thei nakpi takena hausak na pian the thei toy mananda igam pen akibat lo ma banga milip akibat lo ma banga to pen de facto asymmetry om hi chi mo de facto chi chengna hi pen gen kul lo wa akimuthei akibang lo milip atiang te hile a geography lam hile a resources lam hile mo ekele a technological development pen gam khat chung a hi zen hanga state atom tok ki to ka i development pen i technology zat pen ki bang lo hi te ki bang the lo roi man hi de facto asymmetry pen gam khem pewa om hi chi American federal system pen symmetrical federalism dana akigen gen phial hangina lim takin kan hile hang amau sunga jong de facto asymmetry pen om pel mo hi mo to pen akitai se thelo ayang hi de facto asymmetry pen aboi hwai lo na pen gam khem pewa akimothea om khin a hi manina boy hwai lo ki sang kim thei la li chi ayang ina de jure asymmetry again chiangina hi pen constitutional asymmetry jong ti chena de jure asymmetry non leo again chianga dena again nilo minam pol khat minam neu zodeu te pen gam khat sunga ateng om ham tanga hi mana amau atuam liu ki vai puak ut na ki up ut na lung sim neu a hi manina tua pen ina atuam liu lewa arrangement institutional arrangement autonomy self rule arrangement pen kisamu a hi mana tua pen ina de jure constitutional recognition kisam hi chi mo dena Quebec kuat te polina 1960s konga quite revolution ong ko pen minam tom liu hiung distinct nation distinct society hiung ti atang ko pi hangwa Canada konga song diversity pen nakpi taken kidin bol phama ma hi ki chi hang assimilationist pol khat om ve hi chengwa mulroni te polina prime minister hi lai hi na aba polina zaphelo piano hi manuna accommodate ud lo na 1980s mithle ka kot kong chianga Charlton akot khong om chianga Charlotte akot khong om chianga to chianga distinct society pen tom khat ong sang them tu chianga bel sang the nam kip taw na constitution ajong ki khum do tai na to asymmetric federalism pen ina again not pen bang yami chi to banga atuam liwa minam gam khata lom tiang zo deu pia dinga atuama institutional arrangement ibol sak siangina a normative assumption ichi pen normative ichi pen ade hwai lo gen na ki jang hena normative mo what is good and what is bad gen na hena ade hwai pen del gam khat sunga minam tuam ki teng kho ma hi chiangina minam neu zo dom te na amau kiuk na ani u tu le to pen a hoi khat a hi manina san sak ding hi tua ina minam lian zo a complementary identity tua Al Stepan le Ion Lynch le Yogendra Yadafina crafting state nation kichi alai bugelo John Hopkins University in 2011 a publish can now again now bang hi mi chi chiangina hite penina tua banga minam gam khat sunga minam tom ateng khop te ateng khom te na atom liu ki u na anget na teo aki thudon lo chiangina akil akinen niam som chiangina thagum zanga akinen niam som chiang aki ukhum som chiangina gam khat amuan na bit na sangina gam khata
conflict violent conflict mo hiam gam zanga ki banga ki sat tu na kilem lo na piang sakut nuam zo hi chi en toy mana tua banga self rule arrangement na muntia tua sense of belonging pen we feeling pen heart sak zo hi adau sak sai na heart sak zo hi toy manina normative assumption of asymmetric federalism again chena hi pen ahoi na ade hoi na pen bangya mi chi changina minam neu tia ding asymmetric federalism in nang minam neu na hi hangina minam kichian khat na hi na pen ong sang the ong recognize institutional recognition ong pia hi manina de hua hi kichi mo pol khat tileu leu te na ge do chen to banga minam tampi pen amau de na bang to kitwa ka minam kichian banga isan chiangina minam lian zo pen ibol som national identity overarching national identity a chumang kam tena alian zo tu na gen te india khata india sunga kashmiri ten amau hi na pen atom liu article 370 zanga amau dan upadi tuam state constitution ki pena nagaland ten article 371 noya amau leitang le gam hau sang na to ke sai thunai na tuam ni zo tena to banga nge na to ke sai kimak ki ten na to ke sai ekile biang na vai to ke sai atom liu lewa ipiak cheng ina amau minam tuam hi na pen lungsin pen hat sak zo hi mana de hoi lo hi national unity adin de hoi lo hi chi ngai sut na nei por khatomina ai hangena tu taka debate international discourse academic discourse khonga en lehang asymmetric federalism ahad na muna diversity pen ki sangkip mo diversity national diversity minam tuam ateng khom te pen chidam na hi zo hi iza za tak taka ikipum tu chiangina ikisan tu chiangina minam ki chiana ikizan tu chiangina minam sunga self respect self dignity omina to banga ama pen swak taka overarching national political participation ong nei the chianguna national progress national development pen hat sak zo hi chena again ot pen no here to again chiangina pol khatina hiche banga hat sak zo hi chi example alag na dinguna gen te na Spain banga Catalonia pen ekele bas khong pen a house a hiona house ma mauna atwa Catalan state box te pen minam vai to kisai khanlo na hat ma hina tu ni chiang dong a han ma ahenga survey akibol chiang ina alam dang ma ki ngai sun pen amau autonomous community banga ki ngai sun ne tu chiang a Spain pen ni danga box Catalonia te pol adinga to cha Galicia te adinga atuama autonomous community a amasa amau pen atom liu lewa ki uk sakhena ai zong ina hunung so chiang ina province dang ten zong Catalonia box le Galicia te thune na nei bang ongyeng son mo ku hi mana amau thune na nei za phial ma thune na kibang ki pi na symmetrical impulse ki chena symmetricalization of asymmetric federalism ki chena to pen ong ha chiang ina pol khat te na box te ekile Catalonia te bangina amau nakpi ta kena longkem lo na neuna longphon na jong neu referendum jong awangkimina nei theizeluna ai hanga servin ki bolna alam dang khat ma pen tua banga pol khat ten asymmetric federalism aha na muna minam tuam hi na gam sunga kipum khat na pen suhal lo hi chi pol khat te ngai sut na pen akisan thelo na Catalona khong ekile bas khonga om na pen bang hiami chi chiangina Catalonian le box te atamzo te na Spanish identity aki identify mi pen tamzo hi che 53 to 56% pen na amau Spanish aki identify na how do you identify first as a Spanish second as a Catalonian third as a Catalonian or other identity ranking mo hi national identity ranking ki piak changina Catalonia te box te pen autonomy ki piak jen asymmetry ki piak jen hanga to pen atom liu lewa ngai su na piang kesak zone kilom na pia survey ki piak changa amawa pen 46-47 khong hi na 50% kan ngi lo to hanga jong referendum ani chianga atwama sovereignty or ani zo lo na pen to hangina to pen asymmetric federalism ina again won na pen ke ngai su na pan na ken kagen ka tunai dia ka kagen kalong semang rut ma pen asymmetric federalism again chengena operative principle thum jangin again leng banga chitam chena ka ngai su na operative principle thum pen khat na
asymmetric federalism pen ina khiat na nei the na ding ina ekile man anei the na ding ina again lut ham tang pen recognition and accommodation hi no ipen operative principle masai bangagem chi chena asymmetric federalism ina minam neu gam khat chunga atiang te pen minam kichian minam bukim ekil minam teaching banga ingai shuna dina Brendan O'Leary le John McGarry truly national partnership of equals achi pen recognition pen to banga the na political system federalism system chi lo buang lo hi manina hi pen ade hoi ma na recognition le accommodation gentelkin tai manina kong gen kimon kedinga hi pen hi manina de hoi ni na operative principle dang pen asymmetric federalism sunga principle of democratic justice pen ki jang the hi bahagi ami chi chengina principle of democratic justice dan pen atang hi principle of democratic justice pen republican idea hina ya Philip Pettit te Paul ekele Ian Shapiro te Paul na again ma hina democratic justice is yangina gam kiung na vaihom na khat pe democratic hi ichi the na ding ina to democratic system ina justice a promote phel mo ding hi chi ka chi changina thuman na ten lim takena foundation shoot pi zanga anei ding hi chi ma a shoot pi ding hi in khwam bang hi le in khwam bang ding hi bahangem ti che democracy ina thuman na pansana vai a hom ding hi to again no na ya abang hiam ti che democracy ben Abraham Lincoln te pon democracy is government of the people for the people and by the people chi pen kichian taka atel the na ding ina nimal ngai sut na te pen lim taka a o ina o anei ding hi decision pen decision a kilak mai na equal participatory rights anei ding hi mo minam democracy pen ite chiang na banga democracy chi jong nam tom tom mina direct democracy mina indirect democracy mina Switzerland khonga tu chianga direct democracy mina Switzerland khong banga democracy pen azak danu itel siam the na ding ina direct democratic device itiu initiative bang mo initiative chi chiang gen te na policy khat to ke sai bang gam khata zat ding banga angai su tu chianga aki san the na dinga mipi tool som ngai na hi pen hi policy to ke sai pen de hwa hi china anam ki pu chiang in asanu chiang in signature mo suai akai khut athu chiang ina aswai wa thu chiang una to pen ki kum the na to banga decision ala the chiang una ki jang the to pen again nok na pen bang hiam chi chiang ina policy khat pen na minimal minute kem pe pen ong su khading a hi manina to ong su khading policy te to ke sai asu khak milit te na to policy to akibol na thune na nei ding hi chi mo to thune na pen equal participatory right anei ding hi na to equal participatory right beka khol sak loading den khol sak loading ina policy akibol akisep khiat do to pen amau de na to ki to kina vai ki hom ding hi chi mo effective say in the way policies are implemented and executed mo policy akibol ke pen akisep khiat na jong mi pi de na pen ki jang ding hi to banga izak chiang ina a democratic system is just thuman na bulphu a ki jang democracy hi chi to pen ade na pen asymmetric federalism ina democratic justice banghang ha sakhia mi chi chiang ina minam neu tuam ina to banga amau kiu na tuam ane u tu chianga amau internal affairs a ngina ton dan to ke sai bina ka gen zual leitang thune na to ke sai banga thune na ne u tu chianga policy national level a policy federal level a policy khat ki bol khatina amau nop dan amau dan dana asuk hek asuk vik ato vik thek ding hi lawena to akisu khading te de na mo ekile amau thune na to ki to ka by a home take penu democratic justice hi tina tangai suna to hanga asymmetric federalism again saying ina it's one of the operative principle again be like akizang pe democratic justice hi tina ngai chuna kane athumna asymmetric federalism operative principle dang kizang oi ma pen bang hiam chi saying ina non domination model hi
non domination model hi ki chi bahang mi chi che non domination model bang hanga dena again federal system pen cascading institutional system hele achile ano domination pen appeal mo ding hilo mo china ngai su na nei pol kha jong kiong khathi bahang mi chi chengina thune na aki home dan enle hang federal government in tam nei pen mo kina state in atom zone na regional level district level village level to dana aneu zo lama ipai suk suk chena ki khiam suk neu suk ai mana to pen appeal mo federal government in ong dominate athune na awang pen lian zo ham tang ding gilo mo chena pol khatin ini again thei ding ai zong ina tua bang gilo ina non domination again non leo chiang ina arbitrary interference omloading china again na hina arbitrary interference omloading again chiang ina dina democratic justice to omki zoi to ni na omki zomina bangange mi chiang ina federal government hiam ekil state government ina amau sunga ateng mi minamte to kisai dan policy abol chiang ina amau de na to kitwa ekil amau thune na dan bupi chi hap upadi sunga akigen te to kikala na sen thelo arbitrary decision is chiangina rule based decision hilawena rule janglo ekile constitution janglo pia mimal de dan dana vai hom som na pana hong piang kena to dan te pen domination pen del atang pia hi federal system non domination model pen asymmetric federalism akizat na pen bang hiya mi chiangina minam news te ina amau thune na to kitwak amau minam hi na kebit na upadi noya akiget lute pen kip sakena amau vai to kisa ki hom chengina federal government hi phial le jong ekila state government in atuam amau de na to ki banglo de nei phial le jong pen ki sang lo hi mutually agreed upon rules or decision hi kele to hanga hi asymmetric federalism ina non domination model kiu na nam khathi tina onggen na to pen adei hwai hi na to pen asymmetric federalism adei hwai na ma pen bang hiam chi che indian context bang ko kadei diang na bang hiam chi che ngina dena sialian na ongdot na fiscal federalism lam to kesa ya sumle pai lam to kesa ya tom khat mek man non lehang special category states kichi khat omina india banga special category states ichi chiangina to kham tungam jodeu jammu and kashmir himachal pradesh uttarakhand le north east india state gyat tengmo theding hi welchen manipur nagaland assam tripura mizoram tia igen dau teng pen kham tungam hi tang pina amau pen resource kichian nei lo chini gam le tang hau sakna kichian nei lo un atang pia state pen neu a hi mana amau internal revenue generation pen atang pia hi state pen to asam bangabel to 2016-17 RBI Reserve Bank of India a figure bangabel 25% khong amount internal revenue resources pen generate zoin atamzo 75% pen central government in fund apia te to akinga himoke in to manipur khong bangbel amau hau sak na ang pen a resource pen niam luma ma hi mana 6% khong amau kito del zo adang te pen central government kinga mo ko hi mana to pen central government in atuam liuliwa hi fiscal relationship atuam liuliwa ham phan na pia kele hilo ding hi china kingai suna hi mana about te pen special category states status ki pia hina special category state status nidanga planning commission hun lai to India bill Modi ti polong hat sianguna 2015 panina ma hi planning commission pen tun sumit tauna sub basic tauna planning commission om sung lai teng akizang bian banghiam special category state status ichi chengina plan grant le non plan grant kichi amina India banga mo plan grant ichi chengina to planning commission ina state teng to kum tengina tu khomona thuk ko kam kup na nei khomona state in akisabda somle pai to ke sai central government in bangza ho ding chi na to pen budget pen bol khom zeluna to pen plan grants ke chi na to plan grants a gentina India to hunlai state som ni legiat
tu lại cái nông state som đi cái mina state som đi cái con ngom nghe tu naya Jammu Kashmir pen state non lo na union territory ang bol khia tu state som đi cái state som đi cái dinga plan grants aki bol pen zakat chitani zakat pen amasa ina som sagi teng pen state danga ading ina kibikhia ina som thum pen 30% pen to special category states te ading ina atoma kise ken mo in to special category states te ade kise ken ina to 30% tenga to 1969 na India Gadgil formula kichina population pen population state hi special category states tenga 1971 population zanga a population ina game te 20% agran mu dingza sai ding ina to chenga amau sunga area ina 60% sai ding ina to chenga fiscal discipline leu hian nei lo hia chi te pol mo ekele fiscal incentive bang ni zo hiam chi te pol fa te aresia ki hom dim ina formula based distribution of financial resource da naking ai sunina toi chenga gam nei ya leitang to ke sai resource to ke sai bang adeng del zo deu athahat athanem zo deu te ding bang abel asymmetric federalism in atom liulewa fiscal relationship pen om the na ding lampiong bol sak mo ka hi mana asymmetric federalism pen kidei ma hina to hanga to Burma khong ajong Myanmar khong ajong constitutional dialogue forum of federation te khong inong sai una to dan khong i tang mi te khong ina lim takina tang ko pi thena idan nirang hun chenga to amendment constitutional amendment khongom chengina federal transition tak tak khongom chengina hi khong pen lim takina gamdang te hamphat pi bang hiam chi khong mk kina compare ina to pen Myanmar khong ina bang hamphat pi theding hiam china inform debate ekil inform policy input pen te thei zen le hang to hi le iminam le igam le tang pen ikem bit theding hi china ngai sut na kinehi to ai manen asymmetric federalism pen abe hoi ma arrangement khat himoke lungdame hitanin zophot lai ne hitan pen lungdama mai le sia kongdon not tampiom lai ne hang hon na khadingai te ampi na honong la kik phor hen na lai lungdam pe mai le sia lungdama mai sia thi federal to ki sai tampi tak detail ma che mai ni mo ti mi tampi tak tel hi ding ina abat o takina nang nong gen sakchang ina dia kina hi ko hi nyamagam to abang ket ka kuchang ina hi tenga athungai tampi tak tong tulian lai takina nyamagam pan tampi tak kum ding ai chang ina nyamagam mi context to ke tu chang bang hile tampi tak ka ngai sut be ding ung pia sai gen den na to anunong pen cemetery bang hile ko kama federal to ki sai akigilim ge hang akitam gen nai lo chulu khathina ki gen sun le jong pen hi asymmetry ki gen chang hi ka hi shan gama wa dana ki mopian ina wa dana ki gen chang aselam kai zo chimai ni ina hi asymmetry i hoina akizat na lian sang ina hi asymmetry piang hi le gen na to dana wa ine dan hi chia negative sense to ki gen tamzo hi changa to anong gen chang ina tampi tak hi lo lam chimai ni ko gama ki gen thu te tampi tak context saya context tum to ni na te kak leng pol khat pen lungai ki khwai ma mai chi ka phok thak tampi tak hum ina hi ko moderator lampani na kong dot ding question balom line na ihang ina amasa ina hi comment sung pani na ki dong te question khat nong masaning la to tinga ama sa penina question thum la li amina twalak panina khat banghiam chile hi federal ki nazia to apai som gam khatina federal gam to akal swan khin gam khat pe to azu iwai mo hi ke ale gam sungom zia to kizuin kal swan wai zo chi nonggen thaidia professor pa chi totna hi na nang to question to ki sai nong don sak masa thaidia sia dot na lungdame hitibang dot na nong nei the manu na hi ben federal system again chiang ina model khat om lo hi chi pen it's ding de wai sai mo
ตัวหางนะ US model เป็นนี่ดังไลนะอามาว่าดิ่งนะa model federalism มาดิ่งนะ a model ดาราคิงไงส่วนนี้นะไอ้ยังนะเดน่า again มาเป็นนะ US ส่งอากิจังเทโลตั้มปีไอ้ส่งไอ้ context อากิจังเทโลตั้มปีเอาไว้นะ US เทียบกันนี่นะคงเย็นมาเป็นนะมา federal system ให้เจนๆนะ integration หาบ่อยปีให้หาไปปีนะไอ้พอลาดิ่งบังอาเบลอากิโปเสปะดิ่งอากิทัลลดปะดิ่งเห็นนะกิจังเทโลดิ่งตัวนี้มันนะที่ coming together federalism เลย holding together federalism ดินะอีกอย่างเตเปียนลิมตะกินเซียนตะกินกิเตเลงบ่อยนะดิ่งงอมโลหิบางหางยังมีสิเสียงนะไอ้พอลเปียน holding together federal system กี่หิมโอเคเว้บางหางยังมีสิเสียงนะตัว system ขัด constitution federal constitutionด่านขัดบอลเพียรเลงซองอีด่านบุบอลสุงามินำตัวอักขายโคมเตเปียนฮีน่าเดน่าไอ้กิเลทุนเดน่าอีพิกเทเลเบลกำคิวน่าเบลคิปโหลดิ้งอามันสาเหนะตัวนี้มันนะ federal system โลบวงตัวบังอาคิวน่าส่ง accommodation องค์ประเทศดิ้งอมโลหิสิเป็นลิมตะกินเสียนเดียงติไว้ใส่ตัวนี้มันนะ federal system เป็นไอ้เดน่าตัวกิตัวก็ specific มังที่น่ะ regional specificity จิวนะตัวMyanmar zong region khata zong ete Nepal zong region khata zong ete India zong regions ka dana zong ete be na a regional markers le pe atuam to kitwa ka e hi na e nge na e ton dan e biang na to kisai e kele minam liam zo le minam neu zo kikala ikizop na no i relationship pe akibat lo ba banga federal institution te pen tua to kitwa ka tua to akilem zo di nga lai thei koi hi chi pen federal pen it's considered to be a very flexible institutional solution to manage territorially divided societies banga ki ngai sun hena to kagen yen nai na bang hem si chiang ina federal system pen minam neo alom ting zo deu gam khat chunga minam lom ting tampi ti ading ina amau de na to kitwa ka akilai koi thei kiu nga hi chi pian sang le hang to pian ade hoi nga pian ong hat sim ding hi chi na ngai sun lung dam ma mai sia ina to adang question khatom la ina ke hi atom no takinang dons takin la federal democracy kauson chiang constitutional pari kyuk naทุกคนทักเกี่ยวมาคุยจอยไอ้ที่เกี่ยวเลยอลุยกิจังอา constitution ทุกคนปวดไว้ปวดนาจิคุยคุยจอย transition to federal democracy กำเตะทุกคนคุยจิบบอลเฮียมจิจดนายนะเดียกก็กำดินมุนดานแต่พอละฮิตมอฮิตกิใส่เป็นโมเดลนี้เกณฑ์นี้ห่างนะmodel khata ki sang pen US model hinon pai na US model pen tangpia ki gen sena rigid constitutional system hina kati chen thukun itihem upadi pen kilai meng lo ahang pen thukun khat ilai the na ding ina super majority ki sam ini mo chini house ni om chileng US house of representative house of senate omina senate le house of representative omina two-third majority anga kitu chiang ina state ina 3/4 majority anga keule to thukun aki khek pen ki pom ki lo to hanga rigid constitution ki chena to dan pen gen te na dina the most constraining ahi na pen USA dina igen pak bagya mi chi cheng yoming pen tool khat zakwa som ko le khata milit phaza pen tool za le som li le thum khong be khena tool za le som li le thum khong hena California le pen to hona a population pen za le som million za le som li va le ve toy changa a senator representative non leo yet chiang an ni tuak so luna nak pi taka ki dei dan na piang bang mo in America gen te na bang hanga rigid constitution om hiam banga thukun pen
ki khek meng lo hiam mi chi cha gen ti nai na state ball na to ki sai banga dan ki khek ni lo hok bang hile tua igen te pol pen nak pi taka khek lam dang ding hi mana state representation pen nak pi ta ki khek sak ding hi mana India khong abel state bangzain bolina da upadi bangzain khek phiale chinjong to state te na athune na wang pinu chi za kiam lo mo to hi mana dan bol na pian flexible ma thip thup jet India banga state khat bol na dinga constitutional amendment jong ngai lo dan khek jong ngai lo voice vote to it is considered as a constitutional amendment akingai sun ziaw le le en to pian the na ding ina gen te na presidential notification chi na state ball khat powerful movement khat mina kipin na khat omina kipin na khat omin to kipin na hat lo ma mai chenga state le central level te na nang zo non lo ina bill khat ong pokeu na state ball the na ding to bill ma president ina he bill to kisai notification ong ball ding in state te kenga he bill to kisai na state pe no ki khen kham so mina ki phel khap so mina toy man hi to kisai ngai sut na ong genun tin ngai sut na dong ding in tua pen assembly na resolution pass ding in a resolution pass bino a de lo thu to de ke leo jong parliament in he hi pen bol ding hi chiu le bol thei ve mo toy man state in amao ngai sut na pen ki line a hianga state in thune na to khong nei lo US khong a bill 3/4 state in a ratification a bol ngai mo kai chianga bai lo ma toy mana thukun pen ki sabdan to ki to ka akilai to India banga bel to banga banghanga state bol na to ki sai banghanga constitution pen flexible ki koya banghanga ki khau saklo ki resist saklo hian achiu cheng na pol khaten again tu ni tana Indian state en leuchen India sunga state en leuchen India state sung pen mi kang kampo kom ki lian composite state ngen sim hina gen tena Maharashtra khong en leuchen Vidarbha Marathwada ekile West Maharashtra khonga a division pen amau sunga chile nam to kisai ki khenna bang na na sataka ommo ekile Uttar Pradesh khongjong to amma bang hi state tampi bol the na vi ve Indian state a toy mana India dan bupi bol te bang indel to bang ina idan pen khau sak loina khek thi mel lo ina bol ta le hang ni dang chiang ina hi banga composite state chunga minam pau bim tuam pau tuam azang ekile biak na tuam azang te pot pe nak te ke nong ki phin hen la state bang ong de mo khen la idan pen khek thi lo ding zai na khau sak mo le hang kilem na sangina kilem lo na kisat gom na tual gal pen piang sak bai so ding hi manena china flexible dana abolo hina toy manena kisat bang hi hiam flexible law bol ding mo a flexible law bol lezong to dana parliamentary majority party khatong hal loina national level a party khat pen hal lo liang ina dan u dan dana ong bol ziaw chianguna minam tom te banga ding ina khoi lo thei tu na gen te na India banga gen te na jang ding pangila congress te pen aha thun dai na mau one party system ho hina one party dominant system dana ki gai sunin ay congress makai te pen atang pi amau hi minam to kisai banga boy na nei vet lo hina minam tom te pen za tak beluna recognition pen boy vet lo so BJP non leo te pen one party dominant system ong hi non che minam dang khem pe pen amau noi siao sim mo boluna hindu chi lo bong pen minam pi cheng bang ngai sun lo na aboy hoi bang ngai sun mo ko na to bang om thei chang ina boy hoi constitution pen flexible lo liang lo chiang ina minam neo tia de na boy na piang thei toy manina hi thukun pen lại thì lo ding flexible sak luat ding mo sak luat lo ding mo chi pen iminam maka itang mi sol te pen lim takina inform debate le inform policy input pen pe thei le hang pen kichian zo kinga ding constitutional bargain kichina to pen kinga thei ding chi pen ngai sin leng o thoi sai lung damai le sia tot na te kichian takina nong don sak manina atau na dingina ulian pi to ka lian pi nang tap nop media don bel tampi amin khat tu ong tel lai ni ngena ani rang te mi bal WhatsApp khong pa nong dong zel swak ni ngen sia
tu na hi igen te dena nong gen hi India bang la composite state chi dan state kisam na tung to na ki gam tan na chi khongom ben hi federal hi comparative point of view chi ding ya gam tom tom la federal azang gam tom tom state thak phwang chi khong a ke la state min lai chi khong alem ma ya India context la gam tom tom view to nang mo na nong gen the dia bang ke chi bang gam ten ko chi phala chi dan khan ma te to happy na to ang dong no mi nge le ke last question ding ina stay thak khwan na chi khong min lai na identity lai na chi khong awm thei tak pi ma hiam bang gama ke ko chi phala bang gam te a ke phal lo hiam chi dan nang mo na happy na tong dong no mi nge lung dame lian then I again khit lian to ong ki zom to pai na then I again ma bangina to America state pen bang hang state ball na pen 19th century 1861 1862 63 tan khonga state ki ball pen akikhin dana ki ngai sun hena to khit nung pen state pen ki ball ning non lo mo to hanga gente na hi original founding colonies is New York, Connecticut te Polina. Again upian huapian state thuma pata tom kha hi amau America khong pen itel ding ina northern state le southern state kal kidedan nalian piomina northern state pel industrial very modernizing and baga developing areas dana kingai son le lo progressive khang to ma na democratic jong democratic ko minam vai to ke sai akio na lama jong han ma mon southern state pen a lo na pen slavery system pen hatina to hanga hausak na lam to ke sai jong northern state pen house to jogi geo to hanga hi minam kidena dan na khat jong a role omina to che a role dang khat pen America khong a state pen tunai dia ka akilai not lo hang pen then again the most constraining model ahi na hango hena state pen ki bol ni lo mogle then again power shift pen na salo ding ahi mana state te na sang thelo pom thelo to hanga state pen tunaya 20th century bang abel akibol non lo song hisem taina bang hangyam chi cheng America te pen ni na to 1860s kong expansion te pen ya sunshine state kong expansion pen to Americanization melting pot approach azato hina minority pol khat om te pen hi American akichizo de te population pen transfer nak pi taka boluna to American way pen hat sakzo hin time te boy hoi non ken te achi khit chenga state pen ong bol to ton akip sako adin kholo hitaina to cheng adena again ma banga state ki bol ki thak ding hile senate level banga bill upper shift pen lian lo ding ahi mana nakpi takena state te na nang dingo sang thelo dingo indian on lew pen then again ma bangina composite state pen tamlo liang ahi mana 1950s 60s khonga bill state pen akilai to ma amin jom ki hek to hi no again te na 2000 tul ni India ki bol here Uttaranchal ki chi pen Uttarakhand che ki hek mo to dan de in state pen aki khek to le eke city khat min jong aki khek kina agam sing mi te pen ikithukim na ka imin na level khek the ma hi federal system sunga ayanga federal system sunga pol khat state jong ki bolin amin jong akilai pol khat ayanga minam neu tia dinga ade hoi lo wa ki gen del pen bagyami chi chen Nigeria hi mo Nigeria pen 1960s hunlaya military dictatorship aha to kitwaka nidanga Nigeria pen province thuma ai kim lai pen suk thek to khek to na som thum le guk tana state bolun na to pen Nigeria bang election here Hausa fulani le Igbo community te atang pi major blockade wa mau to minam lian jo dewa kingai chen mo Hausa fulani de Igbo community te hiuna to te pen atang pia a territory pen about athum jogi pauna a block thumomuna to te pen atang pia gen te na Hausa fulani te onghat chianguna adang te pen control and containment dena again gen te pen a control the na midam dang te a control the na dingwa amau gam pen sat khap sak zelon military
te tor tin amau tha hat jok the na dinga to hanga amina min sang loina territory min zangun to geno to hanga to power sharing debate khong international level la sim leuchen two major division pen akichian ma ki khen na pen langkhat lama accommodation politics aha again te pen na to banga state akibol thak chiang ina akizui tang pi adi hoi pen bel state akibol te na pau hiam ninam ti na pen boundary giswang ma zui to ni na ki bol le to pen chidam wa hi bang hangiam chi che we feeling hard sak zo hi manina mo ninam neu khat pen ipom chiang isan chiang ina amau pen tua ma ki ngai sut na a hat sak zok sang ina alian zo se ma ngai sut na tang zai sak zo hi mana minam overarching national unity le development ading ho zo hi to hi mana accommodation pen om ding hi china to Donald Horowitz se Paul South Africa scholar te Polen again pen minam to banga state federal state pen minam zanga giswang ki ha bol lo chena kip lo hi bang yam ni che they constitute building blocks of secession chena building blocks of secession pen to hi communist country Yugoslavia khong ekele to USSR iti mo Union Soviet Socialist Republic iti ke polina amao gam tampi akigom khom right to secession power apiang na hang wa to nationality tom te na ko atomina minam tom kahi man minim piching kahi man ko pen sovereignty ka nga de mo hi chi to pen amao right to secession ong exercise u chenga Soviet Union bang apua kham hin lelina to pen zanga amao Donald Horowitz te polin ethnicity hiam national identity giswang zanga state khat ibol chiangina gam khat pen kip lo hi chengai sutna ne to hanga gam khat sunga state bol chiangina territorial boundaries sang pen apoimo masazo hi china nakpi takina geno na to pen centripetalism chiwana nakpi tak alternate voting system electoral system ma zonga maubel alternative voting system ma zong amau nakpi taka uang gen alternative voting system iti pen ina a system pen a least system om ding ina to pena amau gen tena party khata ethnic hiam nationality group tom khat pat elite tem ki kai kom ding ina to ina kitizra partial mole government form thading to banga a government form the na dinga a cross sectional interest pen a represent the na dinga alternate voting system ki bol hina to lo adina accommodation is lew ten aha again pen proportional representation system hinon lew telen amau pen minam tom pau bing tom te pen to banga electoral system amau voice pen iza thang ding hi to pen gi na nei ding hi mo chia a kheno hina so imena federal system pen a model tom omina state pen bol the amin zong lai the hek nilo the ve hi chi to pen federal system ibol ikip sakina thu pa ding hi chi pen tial le hang boy na dingom lo hi hitanina gen non ni hangina lungdame lungdama mai sia siam pina he pina tang zama le lungdama mai sia ki dot na khem bo kiting tak le the detail takamete aninga tong ina nong don sakmanin ha ki azang ai te dingina pathom na tampi takom dingin lamen hang ina donna adang po khatte jong pen hi sia pa ngen na tung ton ina akizoi ton tampi takom hi manina to te pen ka dot pe non lo ina sia pa ngen na sunga ki healthy hom gai manina po khatten i question ina i dot non lo hina aya ahi ta jong ina question po khat chang ina mailama sia pa to kunlem tang khat inga khaka le topic kopi tak khatina kikup be ding ina hoi ma po khato mai manina sia pa jong pen tu na kham khol hinila mailama jong hun piak zo na ding le hun piak zo na ding lamen ma hang in tu nia thu kikup na ding khem to pen diak kina mun tom gam to ma te ding in jong thupi ma na te ve na hi jong ina nyama gam tu lian lai takina federal
กิลิมเกนมาหุน constitution กิเกนลิมเกนมาหุนelection กิลิมเกนมาหุนเลียนไลตะกินะฮี federal ตะกิไซกิกุบขาวเป็นนักพิตะกินะมันพม่ามาไซกินะอีกอกัมเป็นบางดัน federal เสียบางเกนนะตรงตอนนี้นะตอมคัดรีแคปติ้งนี่แหละกอกัมเป็นอี federal ไปจะเป็นตัวเลียนไลตะกินะเอ็นเอลดีบางฮิเลนิดังยินะมาดิโมกรีซีมาสักดิงตัวจัง federal จีดันตัวคิดจังไปอินดัตฮี ethnic minority เตบางฮิเล federal ตัวดิโมกรีซีตัวตอนคอมดิงจีของตัวคิดจังยินะพอขัดยินะนิมากรรม federal เป็น coming together ไปฮีอาชีพของผมก็กับเตขุดส่งปนิงาคิดเป็น holding federal holding together ฮีอาชีพของผมมีนะตั้มปีตักอีกิทุเปริงทุตัมปีตะคมตัวคิดจังนะฮี federal สุงะsave rule ทุปิมาฮี save rule เลเชรูเตจงเสียปนักคิดจังตะกินังเย็นสักทีนะไว้ลำจังบางฮีบางthe power sharing จีของ distribution of power จีของเลฮี save rule share rule เตตัวคิดใส่ขัดไปหุ่นละกิดที่แรงลงวัวไหวมาสลายจีเลตัวคิดจังนะฮีตั้งเสียป้าหงเกนหุ่นทรงนะคิดจังตะกินังไงสักนะquestion ดนังดสักหุ่นตัวกำตัวมอมสังกมุลนาวเตฮิตเลquestion เซโลหังนะออนไลน์ปนินะทางเปียความมัจจัดลงดำมาหังมีงานเข้มตัวนะพัฒนางานดิ้งจีนะนักพิทักษ์นิลไม่นั่งเสียป้าตรงมาส่งนักพิทักษ์นิลงดำอัฐินะขจงศิลล์นะอีเตงหอมซอนบานะไม้ลำจังอินจงเฮียอีเพสต์ทอกกะฮิตเลรังฮีแพลตฟอร์มตอมปนินะเสียป้านะหุ่นอ่างสิมินะฮีเฟดโรโตกิไซดิโมกรีซีโตกิไซดังทุตอมโตกิไซเตอังเกนสักคนเปียกโซไลน์นะดิ่งนะฮิปันินะขามขลังโซนี้นะบางฮิเลจุดท้อเปียกขลไทยบางฮิเลจุดท้อเปียกขลมองหังฮินะกายเลตัวนี้อีหุ่นมันผาเตอีดนับตั้มปีตะคมมาตะเซเลก็บางฮีตั้งอากิกินโอคุยชันตั้มปีตะคมไลนะฮีซงนะอีหุ่นเตจางไงทุ่งไงเตอีควางไงนะกูนี่ฮิจังตัวเหี่ยวปองนี่ละไม้ละมาหุ่นเละมีเตะจงอินในไลดิ้งอีดันทุกที่กบนาเตะจงอากงมาเจ้าที่นาทานงเปียกไลดิ้งโอ้ที่ปานินะขัดไปทุ่งพอลนอมิงทุ่งไงตั้งเข้มตัวฮิตเลฮิตังทุ่งเย็นสักเสียปะทุ่งนักไปตักลุงดำจีต่อตุ้งอีอนเตฮิจักต่ออาเซียบอกที่นี่จีเห็นฮิตังทุกกบนางในเงี้ยลุงดำมาไม่เลยก็ไม่ลุง